Abatabazi barangajwe imbere n'umuryango utegamiye kuri leta wo mu Budage hifashishijwe ubwato Sea-Watch 3 batabaye abimukira 263 biganjemo Abanyafurika. Umuyobozi w'ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga Samantha Power yashimye inzibacyuho ya Sudani ejo ku cyumweru ubwo yari mu ruzinduko i Khartoum, aho yaganiriye n'abayobozi ibyo igihugu gikeneye byihutirwa mu by'ubukungu n'ubutabazi. Ibiro ntaramakuru AP bitangaza ko umubare w'abana bashyizwe mu mitwe ifite intwaro muri Burkina Faso wikubye byibura inshuro 5 kugeza muri uyu mwaka. Ibiro bya perezida wa Tunisia ejo byatangaje ko inkingo 1,500,000 zageze mu gihugu ziturutse mu Butaliyani. Iki gihugu kandi cyakiriye 1,000,000 y'inkingo za Moderna zaturutse muri Amerika kuwa gatanu. Guverinoma ya Libya yahamagariye abaturage kwikingiza hamaze kuboneka 2,000,000 z'inkingo z'isosiyete y'Ubushinwa Sinopharm. Hari n'izindi zikiri mu nzira.